Indarkeriaren babesa behar badu Ikutara bakea Beldurrik ez dago La raza humana merece ser eliminada. Kamila kontentanero Inteligentzia kolonaturik dago Zibor txiki madarikatu dato Gizakia baino eskuzera gizakiago Sormena zoramena Ziberren kolan nire goitizena Torkizuna harinak programatzen Eta duaren indarra Nice, ziber, gain, goa
en cómo caerá. Ezinbesteko egoera. Kontrolatua. Gara! Deskontrolatua gazte guztiok gara!
Euskal Mexiko.
protestaren artea, hartu estraiak eta irten kalera, zementa, ekonekin batera, bila kolore dun gerra! Gorrotoa marraztu ekintza bideratu Zure marko subbertsiboa Bila kolore dun gerra Bila kolore dun gerra Erantzuna grafiti lema Bila kolore dun gerra Erantzuna grafiti lema Bila kolore dun gerra Mundu legezken zenditu etendarekin Azpialde
Oartarazte, betik, otxoak datuzte Ozeanik, irintzeko prest Etxeko dizka mutia Galerete, kalera, kalera Aitaman, esan dutenez Iretzeko, beldu dira Beitapoa, harrapatu ezkero Zurdineri, ez baita Etxeko dizka mutia Galerete, kalera, kalera Zua, herriaren babesa Zua, herriaren babesa Zutanere, ezeko zelaietan ere Zoetan irritzia yuka Zutanere, ezeko zelaietan ere Zoetan irritzia yuka
bere sexualtasuna nahi bezala ulertzeko gai izan behar gera. Egiten duena konplexuagoa da. Era berean emakun ere erdaigunero sentibera izaten entzun arretan. Guztio kontzakuntza prozesu batean mantokiak emurgildu. Guztion sexu bikoiztasuna osotasunez onartzeko gai izan behar gera. Gorputzen onartzea nagusitasunaren akatzea. Gai izan behar gera.
Nadie será sometido a torturas ni tratos crueles. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 12 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. La Administración Penitenciaria procurará evitar el cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos. Estos podrán ser sustituidos para Artículo 5. Nadie será sometido a torturas. 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 Artículo 5. Nadie será sometido a torturas.